singajwayelani kabi la bafethu awukhulumele mina ngifakile la kuThamara 1.5 ngaphinda kuphelisa imali sengifake mhlawumbe ngako 4 point something yabo angikhalele leyo mali mina ngaze ngize la kunina ngizobanga umsindo ngizokhuluma ngizomemeza mfethu bengafakela uThamara isiqu sakhe ngifakela ukusupporta inkulumo hayi umuntu ngibekufakele inkulumo besupporta inkulumo nina benzohayideka kushuthi nje ngizotshela thina usinyoni kushuthi nina nomnyeza nalabafethu enikhalela imali uThamara kanika imali benzosihayijeka benzosikhuthuza kuyindoda mfethu awuzokhuthuza mina nje ngiyindoda ngimile ngokwamzimela sibone usingenza njani onenkinga futhi weMax ngoba wefethu uyathuka inhlamba awungithuke mngani nami ngiyacela thuka mina manje njengoba ngikhuluma ungithuke sibone ngiyacela sala usijwayelana kabi hayibo senzani ilimi uTikTok phela i-app mfethu i-digital thina sabantu sibonana kanje sabantu phela thina phela thuka mina Max futhi bucela ngikunike inbox ukunika inbox mina mfethu lapho ungibone ukuthi ngubani ngikutshele ukuthi ngiphi usho nawe futhi ngiyafika lana bafethu sibheka nje udaba lola oluthinta-ke uThamara njengoba sikhumbula ukuthi uThamara uyewa umuntu-ke osematheni kakhulukazi ngenxa yey'nkulumo zakhe ey'thinta-ke kakhulukazi abantu besifazane isikakhulukazi nje uthinta-ke igama le-value ehlukanisa-ke ngendlela ey'hlukahlukene ukuthi-ke umuntu-ke wesifazane-ke one-value umuntu kanjani and futhi-ke ilahleka kuphi-ke kusukela-ke ekuqaleni so kuthe uma-ke abantu besilisa be-appreciate-ke lezo iy'nkulumo zakhe asuke zenza-ke lapha TikTok kwase kuba ukuthi kukhona ke abafowethu ababili omunye ke ngicabanga ukuthi umyeza omunye ke kuphinde kube futhi ke owayemgqugquzeli wayo futhi lento uMax Makhanya naye uyi-TikTok so lapha ke bobabili basolakala ngokuthi ke bebefuna ke lapha ke intshontsho noma ke ngizothi imali ingcenye yayo ke ekuwukuthi ke kwakumele iye esikhwameni sakhe uThamara so bese befisa ke ukuthi ke uThamara abanikeze ke ishare yayo le mali so ke kwasuka ke uhlevane kwabanye ke noma kuzothi ke kwasuka ke ingxabano phakathi ke kwabanye njengoba kade ke enze ulive address abantu ngalo lolu daba khona ke ku TikTok yena uThamara so kunomunye ke wabafowethu njengoba siyakhumbula kwalimala ke umunye wama TikTokers owayedelela kakhulu lapha ku TikTok ephinde futhi ke kodwa ekhulume ezinye zezinto ezisuke uyibona ukuthi ke zisobala ngobuqiniso bakhona but then ke wagcine elinyazwa ngabantu ngenxa yakho njalo ukuthi ke ingxabano isukela ku TikTok lo mfowethu ke naye obekhuluma la uye wacela nje uMax Makhanya udede ukuthi ke yabona ke insizwa yakithi makuwukuthi ngempela ke ubona ukuthi ke abantu la ku TikTok bazilima noma ke uyasatshwa hayi ke mina ngicela ke udede la eceleni futhi ke angikwenqina ngikwesabi konke lokho kusuke lapho njalo ke esikhwameni sayo le yamali abantu ke bazwakalisile ke imbono yabo yahlukene ngalo lolu daba abanye ke bakubona ke kuyinto ke ngempela kakhulukazi ke ebengafanele inhlobo ukuthi ke uMax kanye nje nabanye abebeyingxenye yabagqugquzeli bokuthi ke kumele kunikelwe ngemali ethile kuThamara ukuthi ke begcinele imali nabo kuyishare yabo abantu abaningi nje abahambiselani nayo leyo nto bafowethu mina ngifisa ukuzwa uvo lwakho ngalo lolu daba likaThamara ngoba ke abanye bathi kuyogcina kuphumeke ngempela isidumbu la anyways bafowethu thank you for tuning in don't forget to like this video do comment on the section down below don't forget to subscribe to this channel as well thank you